India Parliament chuan kumsomli le pangakal ta khan Forest Conservation Act 1980 Fcaa 1980 siama hei ramngo hum hal nadan India ram abikin marchak state ta na chale du takani tuna hin Fcaa 1980 siam thatna ramngo ta chiata sokar le puin project poimo ati projects of national importance kalpuit heina tur Forest Conservation Amendment Act 2023 Fcaa 2023 alo omle ta hei Mizoram Assembly in July ni somni le pali kumsang ni somni le pathum khan alo nol to a mase oga se somni le pasari kumsang ni somni le panga khan pomle ani thung Runmawi TV clear to text bagan bu ka chu tu na hian van pa hol kota kan omme ka voin hi September ni som pakhat sang ni som hi le panga ania voin somada som pakhat le chan ve atang khan Joint Civil Society of Mizoram JCM buat sain political parties le pol chang chang ten he Fcaa du lo na hi an lan tira pol chang chang shuai tu te political parties IO ten thu sain chu tiang chuanin van pa hol tual zola hian he Fcaa du lo na hi lan tira ni van pa hol kot achangin angural te Runmawi TV tan Chempa imping milo silte Laldin fela en pol IO rong kal ngi ni pol ayun kan non kalawa kay ni su Kawngzawh kan vai ve ema su va so kan non kalve engi indil ruwa he Fcaa chungchang a hian ek political science zirlai kan ya mzatiwa su va so nin hemi ek hi sang hi somni pathuma tang an pas to tang khani kan lo zir chiang ve to ni chu ta ka vai de ulai chu ek chunga khanin non forest purpose ti injia khoma non forest purpose ka enge ni theita ang til ni theikha tam talu tuka chu wa son kha loophole lian lu tuka nia khamia ta ka kha nakin le zela po hemi kan ek an pa sa banga kan buaina lani zel tu nin ka chu wa son in athalo ka dile ni he ti chuan ani le chalai puite tu na melo thlir mek tu te tan hianin enge soi du ine enge cha du ine he ek hi lo zir chiang ve ula Mizoram san chuana hi thalai ta kuta ain ngata Nepal te India bula kan ram te kan thlir chuanin thalai let movement ve kan ni to ni tuna po Nepala movement o meka chu Gen Z let protest antia chu wang chuanin Mizoram po hi thalai hi kan harangai nin ka sia chu wang chuan thalai te he khi lo sir chianga Mizoram kan zoram heram kan nei chuni ve ve le turin ka ngen du ni kun chatak min pe a in chen za ho ten he na po chon lom thu kan soi a i chung a lom thu kan soi tak zet ni Runmawi TV ole ke po ka lo me ti chuanin hetila ma hian kan mu thei thei kan ko manga tuna hianin pulal doma kan chief minister banner an hal dona tuna hianin kan clear ho dona ni Forest Conservation Amendment ne khi India han siam chan pathuma na ya pakhat na chu UN Sustainable Development Goal ania ta chuan khovel ram jong i ramngo siam tam tura ti wang ania chulawa chuan India han China ep na na siam boka chulo le chuan China ma son na o wanga India na tiani chuan dan hi le lama chuan dan thade wania hemi dan manani hian development na thol sam to dona compensation pek vak ngai ang te ka tiang khalo ol to don ni chu jan siam chan ne chu mi chin en chuan India ta na thata ni chuan mase Mizo ta na thavem ti kan ngai to turun ta India ta na tharingot kha kan ta na thalo theya Delhi ya thata vain he ta thalo theini lelama chuan tuna amendment eka section 4 subsection 2 akhan international boundary tanga KM zachin a huam ta ka wang khan subsection 1 chau kan en chuan Mizoram apo zalen na then kan te theya ma subsection 2 kan en khan Mizoram pumpuya central sarkar na thu nei na apetani chu kan du lawa mimalin ka du lawa kan party kan du lo boka an pas limpo khan e suit le turangen na kan siam hala chuan tuna chuan he dani suit le tula suit le na turta na malang na piang chu ka thopa kan party point kan thopa voina po he tiang program po
kan thop vai kan non tel ve ni Peace Party in enge in mathir he FCA chungchanga hianin engtianga do dal zel ngein tum ai ZCM ku ta hian thil kha om kha tha party sang sanga tia chon tia in lom khom kha tha mania join meeting kan nei vek to a malak zel tura ti khania aron kal zelanga kan ramtan thil tha chuak tura be se ole purwata Peace Party president ni a hun chami pe ki chunga long thu kan sei ni le lo me gen kabula hianin pi mari ni Mizoram Transformation Movement Treasurer le he Joint Civil Society of Mizoram try tu ni bok ania he voina in lo re lok angin in lo rom han lok angin hetiang hianin voina rally bot sei alo ni ta enge voini hu dan te voin hi kan be se ai tin thil akal tuanga mi pon min joy omin kan sha a chan chu ke mani hi engma pol chu tia anga nei po kan ni chuang lawa thanem ngai na wangin he thil hi kan buat sai ve top ani a tu ma mi le sa member nei po kan ni lawa he tiang taka mi pui tling tak tak te ron kal khoma min lo joy om hi aro pui kan ti chalai chen khat po kha eng mo za thakan huwa chalai te ne na po hian in awareness to heti a share thein ka shia an tu soi manga te po hemi chungchanga hian min lo thlir mek tu chalai te ta hian enge toi te han soi du te nei kring in malak le zel tu ra te po ke mari ruwa om chu Mizoram hi mizo ta ani a sarkar om ma hian mi pui hi kan om to ni chu mizo hi kan om to a chu wang chuan hei mizo ta liao liao ani a sarkar ta ani lawa chu wangin mi pui thu nei na kha apoi mo ber tur ani a tu na resolution an pass tak mai a hian chu thu nei na chu mi pui atangin min lak sak taklat mai ni ke ma ni a thu nei tu herama an om hi arem talawa chu wang chuan he Mizoram a mi pui te kan ta ani heram kan ta ani na hian thalai te zong hi he Mizoram chan him tur hian ron pen chuak selatin kan sarkar po tu na hian he resolution hi chu sut le nge turin kan nge na ni ole pi mari ni hun chatak min pe a lom thu kan sei ni le lo me kabula hianin pe sai jam pui sai lo Center for Environment and Social Justice CSJ lama changin thei kan han hule ni a voina khati zozai mai kha mi pui an kal khom ania engei mu dan min han shil ma sapot le nya voin kha chu a voi khatna ania nu le paten bul kan han chan phota tuna kan thil soi Fcaa 2023 nu kir tora kan ti na hi tuna changa kum som 2030 2050 vela tuna kan fa te kan tu te hian antana kan lo ti hi an ron shadon chawin ka ringa voinia hian an nu le an pa ten he thil hi kan lo bul tana min ngai sakse achan chu 2030 2050 an prime time a khan Mizoram hi tun angaram nuam ram ngo po nei tha engkim development po om thawang ram nuam lo siam tur abul kan tan ani ti hi kan fa thian lo sha sela an tan kong kan lo sia lani ti te kha kan soi lok ani zono to bera thanin tiang khanin ye hei abul chan chuin han ti ta eng tia kal zel nge in tum nge na real che lo na real chozel don hei tuna han kan sarkar hi kan appeal vekani chu hemi 2023 Fcaa 2023 nu kir tur hian chu an ti lo ani chuan thei to pin kan tang zelang ti kha ka chana ni ole bizam pui chunga lom thu kan sei tak zet ani kabula hian pu zat a chaming liana Mizoram first president oma hei voina hianin anni bot sei hianin Fcaa Duhlohna aizol van pa hol kota chuan tiang khanin kan thlir mek angin Duhlohna lantir ni a hemi chungchanga hianin enge vuin kha I mu da ni a I be se ang mi pui kan kal tha in shem ti tele khalai bor boruak shim voin mu dan te nia ke ka be se a in kan tamzo ka a chan chu kan han re la kha a hun tep ter to social media puan za na hun atam to lo bok nen chu wang chuanin be se hi sang lu tuk lo ani amaro chu mi puyat la tha kha tam takan nong kal khoma alom om tak me wani eng tiangin nge te khan voi khatna tan chuanin han pun khom ma kha in han hoi khotta eng tianga malak na neizel ngin han tum ni tuna hian review meeting wina hian kan tile nga langa district shan shana te po fe chua kan tianga
sarkar su khlek zirzel hiang kal kan tuma atop thlenga ka thu soina ka soyang khan keni chu tran ral rai kan tumani tuna hianin adani te hetlama mizoram chunga leilung hausakna zong tu le dek chuak tura biak ron an ni thu te tun mai khan kan han donga nakinan ron lalutin kan ringa hemi hi thei to ba ven char keni chuang kan tuma leilung hausakna hi an mani du thalan hai chuari ngot pokan pal don lo ni nè soi tu tam tak om thei mi chung chang hi chuanin kan soi zo thei don lo ani amero chu lom thu soina te vo in bi ka te le mi lo thlir mek tu te tan hianin in kalezel tu rata na support te ponianga tiang chon khathi ang soi om ni she te soi tu re nei chuanin ole voina zoram mangai tu te thale jung sengin hetilaya wana pa hol kota in ron kal khoma hetlai mun ron thleng ve theilo te po YouTube lama tam takinan enani ti kan ria alom om kan ti tak mewa zoram hi kan ta ani ti kan hretlanga zoram hi kan lutani ti po kan hretar le zualani fuina tam takan donga in support na tam takan donga in zawai chunga lom thu thinlung takin kan soim tak mewani ole Runmawi TV ni chunga lom thu kan sei ni ole kini po kan lome kabula hian piwaram chuangi oma in melshia ti le chuanangai om love Center for Environment and Social Justice atangin he joint civil society of Mizoram JCM choi tunu ani boka enge kapi voina hianin lo mu dan khati so zai mi puip kan kal khom ani achalai te pon mel mu turo oma enge rilru ni kan JCM anga Fcaa 2023 do dal hi hun rei lo te lan dia kar khatama chawan dia ke mani CSA le kami mal hian 2023 parliament in hina pass khat da sa takin kan do dala tuna CM ho hian enge ni rally te seminar mo consultation meeting te ke ma phechang kami malin enge ni Independence Day sang ni samni pathum te ha ka do dala ti chuan thil sang khan kan do dala ni su tu na hian thil ni theilo kan ngai Mizoram khatia kan do dal public praise arawang khan khatilaya sarkar na chai tu MNF khan assembly ya Duhlohna Fcaa Duhlohna resolution kha passa kan lo me ma Mizoram mi pui kha kan lo mani kum ni nuwa ado dal tuna saber pulal duoma ZPMCM kai hroina an pass le himak kan ti a ho innia heta rally Duhlohna pun khom rally kan han hoi hota i tuma am malin kan som lo ma se kha CY me te MHP 10 an thok thuan ron soya tin thalai zilai pol te hi an ron tel lawa a ho hovin tu po mi malin kan som san lawa MNF helai namrun office an ron tel thalea hi o mani a chan chu do dal na pa so tu kha an ni a ami pui kha kan variety kho pin ka ria mi thil chik mi Duhloh tu te khan ron tel tha kho pin kan ria hi bul tan na ni a kan ti don chawa i tom san thiang kan ni lo hei hi ram shal na ni ram da kham na ni ti hi kan hre chianga i hei native American ton hriat kho velina a hriat pui a te po hei hi kan ram ta na hlom zia hi kan hre chiang ani a hre chiang tu te chan kan do dal nge tu nei party elak chi po ni lo ingai to ngunang u 371 in min hum dan te Fcaa 2023 adopani wanga achak tak lo zia te poi ngai to chang u ti kha kan sai du ni zona pakhat kan zo do chu tiang khan khati hun lai opposition group leader tu na kan chief minister ni mek pulal du ho khan sani somni pathum khan tu nei han soyang po khan in han be ho thei to pin han chu ho ta kha ani a te chuanin kha mani lok maya khanin tiang khan anon pa sathut mai boxia khaminia iriluru kha ka cha ka athan chu tiang khopin enge ni ram ina ma kan son theina tur ba ka ram ngo hum hala thei top chwa tu inia tin kongtam taka samhong izon pui thin chu kan chief minister hi ani ta ni a thana tur lama chuan khaminia an han pa sa ka khan enge iriluru a kha ka cha klat
assembly po hakalo en lo ruma na kan thoka I CZ na kan thoka chu antia midangin FCA en soime kan antia an puluti po ka shelo chu ka han en khan lo pa som chil ta me ya hei ka thin lung kha atliak nop ti te ja soifia thiam lo a mizoram shalanita ti kha ka post ka siam ti khan social media site chan khan ron al chauta makhi ka til ta chan chu pulal do mai ka ngai na lutuk ka ngai na chan chu politician ani wang an in environmentalist politician environmentalist mo kan nei do ne environment ren chemle hum hal na chang sia CM kan nei do ne hausa at thu soyate engeni a hausa thu soyate le mun sang sanga thu soyate environment veilutuk khrelutuk khovel ram shroi tu le india ram se sang sanga shroi tu kan lo ngai sante ang tura khan kangaya entina sang ni somni pania kerala chon karnataka kha rel kong siam dun puya soma karnataka CM chuan rel kong siam hi tha in kalpo na hi apoi mo ema se rel kong kan lai chuan helai rel kong kan lai na mun tura ram ngole achunga jeng nung cha hi achere udon sia chuwang mishing te jok chu har sali in kalpo me yangu keni cha environment le wildlife kan ngai poi mo zo ke tia chu tiang tura champu do ma kha ngai ni full support ka pe an kin nan po health factor poi mo tak chu kan yang ti hi ka soi ngam mi pon an sia I achan chu ZPM ka support wang kha ni lo budu oma kha environmentalist turulu to ka ngai wang khan ka support ani I chu alo ni top si lo a environment second la satyang development first khovel sang ka ko song ko pania Brazil ram ko puisa di Janeiro a khovel UNO in kompui chuan hemi mishing nun ho naram din chuana chuan environment protection hi ama sabera anda a sustainable alaya anda a environment protection ama sabera anda a social progress wangtlang nun hi as panina economic development hi la sanda chutia ang tur chon ning khong hretura kalonga ya amar zo chon sia in tian yang ma se ke ma ni ngai dan lo top khanin development kha ada poi mo sia sustain lo chi lir khatuna po tui kan nei lo wa fura po tui pam tu rom lo wa anut wangin thala luya pon lan wangin pam tu rom lo wa khang kha kan ram ngole tuina siam tu kan ram ngole nung cha kan ti chan wang kha ani sia chu tiang a khia a khedo na mo hausa performance se party akhelaya campaign an nei lai platform thu saite angai poi mo sia kalong thop ma chu wangin FCA ni samhi pasarian ron pas khachan akatliak no pa mizoram shalanita pulal do makar shoi ZPM in kan rama shalta ti ka pos ami mal takpon ini neling ringa achan chu committee eng mo tin tel ho fing ringa kan CM ne hian chu ta chon hemi nuwa hian han pas tak nu hian han ti dun le na emo ka tiang ka in nei lo ka belo shema e bia thein thapo kan nei lo ma chan kan in bia kan in beve a RRF sarung ko ta kan khin chung changa te po kan in be mai zela ani pon min bia ke pon ka bia tuna chan ani pon min be chak lo ke pon ka be chak lo wang ole no chuangi mi zo mi puiten kan nei chi hi chunga lom thu kan sia Runmawi TV chon du sakna kan han che ni Runmawi TV ka zera se kalome ole kan lo me FCA sangni somni le pathum hi apumpui hian dan chalo ani haulo ma se ani ango ngowa pomero hi chuan mizoram le namta na himlova a chalovin apui theini kanaram le namta na a himlo dan kong hi chaulo tar langila pakhatna chuan article 4(2)c hian international boundary atanga kilometer za hom chunga sokar le puin project poimo ati te tipui tling thei turin phalna zau tak aron honga hetiang ani chuan Myanmar le Bangladesh ramri atang thian Mizoram zong hi akhu veka Mizoram chung khoilaya po hian sokar le puin ma aron la theidon ti na ani apanina chuan
Article 3C a hian sokar le puin hemidan Fcaa 2023 ti puitlin na ta na chu lati chuan sokar le puite state sokar te pol organization body entity and po an shiat puile recognize chu manrua mangin thupek le kei shuaina apetheyang ti ani hetiang ni chon sokar le pui malak na in Mizoram pumpuya hian projects of national importance ti changcho in malak thei anita der mai Fcaa sahni somni le pathum laka kanin dan ve theina chu India dan pui article 371G mangin ani Mase Mizoram Assembly mewin Fcaa 2023 hi alopom ve to si chuan article 371G hi man thei ani to lova state sokar le mizobi puiten soi thei le dan thei na kan nei to lo ani kum sangni somni le pathuma parliament in Fcaa sangni somni le pathuma pas nu loka hei hi dan sakai ati a Mizoram Assembly in apom hlau em tu ta khan a rules le guidelines te kan han zir chianga alo hlom love state sokar po thu le sang jok min pe bok anti a dan pui act chanpui tu tan rules le guidelines te hi siam thin ani a chubi dan pui kalpel chuan heng te hi siam thei ani lo dan pui ber himlo le hlom chu rules le guidelines atangin hlom lova siam thei ani lo sumle paya hlok na kan tel thei don wangemo maso nan tho tur shim kan nei don wang emole kan zalen na le kan ram nei chun chunga kan thu nei na kan chal si chuan salnen kan danglam chuang lova mi thu hnuaya kanom kum khwareng to don ti na ani midang obbe hnuaya ro puina lem ne na ai chuan keima ni phak to ka zaum takle zalen taka hi a hlu zok ti sheila heng te sum le paya le thei ani lo iram le nam aboral chuan nang le chung te po in himbik haulawang chuwang in Forest Conservation Amendment Act 2023 Fcaa 2023 hi kanram le nam kan tu le fa chuan lo om zel tur ta tan a him lova sud le nge angai ani khati jong kha tun chuma Joint Civil Society of Mizoram in Fcaa Duhlohna sangni somni le pathum Fcaa Duhlohna anlan tirna kan thlir ho theite chu ani e vanapa hol ko da chengin angural te Runmawi TV tan video da ma chong thu